بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورب العالمين جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين والمرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sempurna, jamaah salat maghrib Masjid Raya yang alhamdulillah senantiasalah kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, yang berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Pada kesempatan yang nikmat ini, tumpukan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, satu, kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutu mopah. Dia gagah hak tak idik mati, wadi matoki idik mati. Tapi nasabak perpanjangan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita masih mendapatkan sore Senin. Dan sebagai idola kita di Masjid Raya, pengajian. Kedua, kita masih diberi oleh Allah kesehatan. Betapa banyak orang ingin datang ke masjid untuk salat berjamaah, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Ada orang sehat, tapi tidak ada kesempatannya. Talima repai ha. Egan nagagar repai korwengi. Napatui mausu pangalia kotokoi korwengi. Masa suma balu. Bangi tawe. Kurang itay masampaja, mega mo pa pangali. Marepay. Yang keempat, yaitu ini manasani makade na pawarakeng iki pungulata ala tepo. Idi na tutau suku tagi-tagi atu tuwata. Hampir tidak ada lagi celah kehidupan kita di dunia ini, karena telah disempurnakan oleh Allah, kita masih hidup. Ada orang semangat mau beribadah sudah mati. Nah, orang kalau sudah mati itu jangankan sholat, berdiri, jalan, ngomong. Ya jatuh ke di negara nyawana tahu maka man itu biasa mo kikapa mita tahu ke di negara tahu nyawana. Ya menjatuh nyawa itu dua jatuh pokok. Nyawa si bawa tepo. Namuto magala. Maki nyawa ya kode ga tepo na. Ay dito ga angkat na itu angkat na nyawa na ko yun na pong Allah Subhanahu wa taala. Mutopi ko tanre na tepo na kode na naki nyawa. Ay dito na itu. Layak ka pinakido. Laydio pinamapaching. Laydo ko pinatakdo ko aurat na. Yakapi na lo. Sige ya sampajangan, yakapi ya. Kung kataw talima kutu-kutu masampaja watu na madisi tuwo, ay kamu matu ng kaniyak kalau sige ya tu. Ya kode na melo monro kumunrin na imam Palayolo sisang kuro cadidina. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat maghrib yang sama hadir. InsyaAllah. Berselawat kita kepada Rasulullah. Sosok manusia yang terbaik telah diperintahkan kita setiap pembicaraan yang baik.
diperintahkan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa barik alaihi. Kepada dirinya, keluarganya, sahabat dekatnya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah. Ada juga sahabat 10 dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian tabi'ut tabi'in, juga orang-orang soleh, siddiqin, solehin sampai akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah. Keberkahan kehidupan Allah telah melimpahkan di kampung kita. Ya jitu di wanuata si dendring. Ya kong katau tali mak dari kimopi. Tali nasa mopi alena de naganna. Tali kuram mopi. Paresa-resa ya tu tawe. Nulle de na sempajang. Nulle de na lolo masigi na sabairo asukurang atutuang kolino okoy masigi na tarup ng Allah subhanahu wa ta'ala. Deno ko aramparang deno ko pangkae, deno ko abatirang dan seterusnya pernik-perniknya dunia. Betuan na ada iya rumuara na kebahagiaan magi na to makada ko masigi betuan na ada iya ko berlabun itu tawelo ko masigi iya na tuyasang tan retepe na nabolay tawe tuwo. Na iya tuwang ilino iya retepe mancaji penentu. Mancaji wi standar alabiran na kanja na tasi dia tahu na reko ipawara kengi ya sengi tepe. Alhamdulillah ya ku dia kusidra bapak-bapak tu malabikin ke hadir selesai malabiki. Kurang lebih cek de piturratu masigi. Si di kabupaten ya rusidrap anarratuna kurang lebih makoro 70 anarratuna 70. Ya kong katau oki sidrap monro nakadadewang kaling ita we bang ay naballe mi alina itu. Nasiandre tapi je masigi onro barakane ro tutuang ita ko sidendre. Mudah-mudahan na sebab barakah bere jamaah tak tu idi masjid raya pokok ki korapang. Ampayaro pengajian kepas minggu. Barakallah luar biasa. Setiap malam Senin. Karena memang juga ini pengajian penting. Ia ro cara mai penting memang risesen atau metepat na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab oko iro cara mai matu ipalatukang ayat. Na masa papenat din na tuo mulai lino ya cinampak lakda ewe. Cinampak miti sang 60 na tahun 50 tahun. Ya. Oko ni rama senang. Nasabak tali isapoy si bawa ayat malabik na pong Allah Ta'ala. Napa matu na jempui malakal maut. Pa angka persoalan penting matu pada melu runtuk tu. Ya senge al mautu mati mana matu teko saliwa na masjid raya. Oko lalan na masjid raya ye. Namo ya roke saliwa mati mana toh. Kenruti aja meloh. Pacarama mati to. Ustaz iya mati to. Ya. Nasa ngijek matu teh talialian na mipatuji carama iya mate to idi mana tu matu mate mana to ye tapau mi kutiaki ye ni ala nomor HP tanai perakai maka dan niga tahu idi niga garangan iya naro jamaah salat maghrib yang sama hadir melo ilai pacu kehidupan matepa iye melo ilai pepa watue sareko amang mega deceng ipapole na takapo ya roya sange kematian. Pak ya kupole ni matiange natawe misuro makamalakang mak bindra je iya tu ya po ku di mimetong mangaji ko tutumo pa ya po ku di makaroba ko tutumo pa ya po ku di mapuasa ko tutumo pa nerule manasai idi mania kang nyaleta untuk makasiwa lori pung Allah subhanahu wa ta'ala narekoi kembang iya cara me denawa di papisau na samagay pasapon atau matepa tangkaling ayat na. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melebina di surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kanjak dengan yang kaling ayat. Makanjak mana aja ayat yang kaling iya na ayat makanjak ha. Si paringerang-ngerangi si patalinga-linga ki. Na sabairo ya sange apa ringerang adzakir itu telu. Nomor sidi pengajian pada lawan ini. Nomor 2 mengaji. Ya. Yang ketiga
salat. Yang keempat, zikir itu sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Az-zikru itu, wa man a'rada an zikri. Nigi tau mak bokori apa ringerang poleri pungala ta'ala. Pak Yeri ipusogi mak selenge, rio angkana kitab Al-Quran, tak jamin keabsahan. Oko ni romun ro puncak na kehidupan tak rigau angkana kita na piarangi pengala ta'ala. Dega gatau barani-barani ro bayar kita Al-Quran ro latu mako kowe. Na sabak magay angka aya oko surah Al-Hijr maka de inna nazzalna dzikra, maksudnya Al-Quran itu wa inna lahu lahafizun. Mejepusi tongan na alena pengala ta'ala panonno iro Al-Quran ro. Az-zikra apa ringarang ngero wa inna lahu lahafizun alena to pungala taala piari tanya taulino piari itu Al-Qur'an ala nami pungala taala itu taulino untuk piari ro Al-Qur'an gangkana angka tahu pitu tahu mi umuruna na palani Al-Qur'an pitu tahu angka tahu 10 tahun angka tahu 20 tahun angka tahu 30 tahun angka tahu annam manipulo na tau nakapala Al-Quran, yali mo pipaka masuk ke pengala ta'ala, na pala ero Al-Quran Oko ni romon ro rahasia na pengala ta'ala, nataro ko kita batoy, iya to na royala, aperingerangan kapan dan di mana saja, sareko amangi, masa ito matapoy, neng kalinge kariban na to matapoy, neng kalinge kariban na to kapire, neng kalinge kariban na surugan, neng kalinge kariban na ranaka, berdasarkan kitab yang tidak boleh dibantah, tidak ada kesalahan di dalamnya. Walam yaj'allahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya Al-Quran itu sendiri. Jadi kita itu kuat karena Al-Quran. Kuat menjalankan perintah karena Al-Quran. Kemarin, Ramadan sudah 1 bulan. Niga suruh kima puasa. Mana sama kadang maliwasan ni. Deto manre. Makem jene pan rasa-rasa da manalebe deto manre nalut tamo. Bola tatopa. Weta topa, tumadak ka topa, tumaliwasat topa, magi na deto sida pe beneta, na beneta mo, kamarata nga to, ni to melo mamparangi. Agap bawa yero ayae dena kada ya ayuhan nasu. Makadai ya ayyuhalladzina amanu. Ni gaya sa tao amanu, idi manan na. Ang kayo na berjama ako masige. Ang kato di panalor masige, kumupi bola na kapang, lomo tumatu. Kode panalo iye lomo tu penruti aja milo di nalo pasang ke jago tatuo ye de pagatau betta mangolowi yalino ye ang katau riolo ya sa Firauna maka dia iya puang ang kapacarang purwain kalinga lau palilito mi cara me de panang koruntu kina maka dia iya ro Firauna apa datu 40 tahun umuruna de nang kana malasalasa de na pada itu maponco umuru padini utue padini ulue more ni bolokan ni magarri ni 60 na tong umuru na maponco topa makutu topi palasat topi madareke topi iya pungla tala nalengi Firaun pada tu 40 tong umuru na din kana malasalasa burro na yaro Firaun na tuwo mangakulat da maka da iya puang labu maniko laut merah napa melo matappa Wakulu Rabbi amana Musa. Waktu na melo na iya rumah tepa pak mukba ni harus pak tepa na. Jadi itu tahu ko pak yako kiji rapat temonro Masjid Raya. Mate ke lo watang sema. Lo utang cede sarang lebah. Lo rijasi cede bambu runcing. Lo watang cede at-tauhid. Lo rijang si cede koro ang kasi masigi, ang kasi PLN, ang kasi Al-Ansar. Napan aja nakapumasigi, pusa ya metode na merong masampajang. Napan na pusa, pusa ni, yan din nasampaja pa, pusa nito. Pak ya iya mani risaliwang ya melo yanu, melo gata-gata tama ni ja masigi, tama ni kasi aga je tunraw ko to saliwang. Degay paday tajang sangadin na amatiyang. Ya pwede ikwilalang ito masigi, aman ni. Ya tamate, manyampa pinadita, ya ampe tali masusa-susaki, o kumo pili no monro. Mapanan na ananae, mapanan na apoe, ndo anak aga madarito masumpa, idi aga madarito masumpa, mako memang lino yon roy.
Makanya sasaran ceramah kita ini melo ipodat tawe maka da iya tu sang isuju tanya ini bawang perintah mas sempajang. Okor mondro lebina Al-Qur'an narampi mana siaga egan na persoalan na tau tuwe iya macilaka tuwo kolino pangkat na tau macilaka tu kolino o kumo pilino na macilaka me mana de panatama ki burue de panalo padang masa de panalo serimondri so magai angkai Al-Qur'an pakatahajang pada launa dindriro makade wa dzakir to pada si peringerang inna dzikra tanfa'ul mu'minin mojepuya ro yasenge ma peringerang macerama berdasarkan Al-Qur'an sibah sunnah ia tu petunjuk. Az-zikir di sini Al-Qur'an, az-zikir di sini salat, az-zikir di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Upan nanang kasit di wanua, sit di kampus, sit di bola, ya raga sit di tahu. Ia kodena na ringar ralori pengelola ta'ala, ya ibarat kada dena na ngaji-ngaji, dena na pengajian, dena na sempajang, dena ga karu-karuang betul. Tabayangkan isi di ancaman na pengelola ta'ala maka deh. Waman a'rada an dzikri. Surah Al-Hajj ayat 18. Surah Toha ayat 124, maaf. Waman a'rada an dzikri. Nigi-nigi tau mabelah, maboko. Poleri apati ropurena taru pengelola ta'ala. Niga tau dena zikiri-zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nigi-nigi tau dena sempajang. Dia na jaga tau dena sempajang makoko tau agatong man aja tu ko dena sempajang. Di mana nama tanah uku pengelola ta'ala yeling atutuang aswani ili karwe labu kasu matau taungang. Perlu tu aja tipu dangi maka deh. Sinin na tu agagalay pake makukowe ngapulo tahun ni dega waram parata ya tu anu nama na pengelola subhanahu wa ta'ala. Maka daki aga mana ya nalinga puangnya natali turumo je pusa kusapa dale niga matas so tapake makita. Niga wan ni tapake matindro, anut taga. Niga angit tapake makinyawa. Niga we tino ngasawan ni tadio. Maka daki laibor mo, siwabor mo na miya tu tawaja. Iyar we, edi na tawaja, ikomendre ni. Siat taon niyaro. Niga malengi pakita, niga malengi parengkalinga. Mo iya tu bulu mata de ton rule pasirapa ko nateng pengelola subhanahu wa ta'ala. Macigo miji tu tolino iko dia ni podang ya naro melo ipodang na maingat nasara na insap na mate kamai dalam keadaan tidak salat kagak dece nasabak magi ya resenya peringerang bapak-bapak tu malah bikin ke hadir maraja sadaku kapak di milo dampang de manuto je seding ko tu macerama na semangat tahu we maka dak maki pada sadiko na cairi ka pa ustaz de ilo dampang kasi pa padawita jewe to macoco manang ye. Mario masa dimi taki marennu ki maka da angkani ko masige parkir. Ye. Engka gajaan ro kami nama kanja saliwan na masige Ye. Ko yo mo tu makandang ko tu pakatalwe pakapada aga pajane tu. Nasaba magi jamaah salat maghrib yang sama hadir. Kita ini mau mati. Bukan seperti binatang. Kita ini manusia pilihan. Kita ini hamba yang dipilih oleh Allah untuk sukses di dunia, sukses juga nanti di akhirat. Kita ini calon penghuni surga. Iya. Sedia kita masuk surga aja tak ragu-ragu je. Iya. Maka dak maki ya serimon di desa kadato ngagaje dega ustaz itu me tu makada aya itu makada. Atau do polo ki o kaya makada. Ya ko madeceng takwaku, madeceng tapaku de toa pa dua maturu kalau ri pengelola ta'ala. Na janji ka puaku si basuruga. Magi yero ya senge ma peringerang na puji to matapo kebalikan atau kapire itu. Ye kata kapire pure na parotes tahu silino. Aja je mau kada kapire. Na sabak yero senge kata kapire wahyu. Ayat na pengelola ta'ala matok do okuatin na tahu na cecelak do te ko pedang makada kapire. Aga to nego kangi ayat itu makada makanya tuatang sabab ini kitab tang kaya sekul ya ayyuhal kafirun. Dia namanya lo tahu ya sekafir. Mau je ini seleto dia minta mas sempajang. Oh. Mewah tahu je. Kemudian akadako non muslim. Pelembu-lembu
Peko ni dikasih kotomelon, iya naroyala pangupu ko mga ribiwi. Cocok ni kato makada. Kuliah ayyuhal non muslim. Iroba itu ayat na pungla. Mudidi ki melotoni, madosa ko buang ya ko kafir, ko tundu-tundu ni tu totomu tu, mudah-mudahan ledo aka ko mulamo patunjuk mo mati. Magi roto kafir na cara maya. Dia na pada tempat itu tite gari idi pa tenang itu. Dia tamelo masuk. Ya nak masuk make egang kami urusan nah. Kami lo nalawi. Masih kai jambang, dia pernah pura dia agak sesa. Mapari-pari kasih lama berjama. Angkat tamunna. Dia nama dito bersangka-sangka buruk. Syukur ki engkana na taman kasih masjid. Iya di pak jamaah salat maghrib yang sama hadir. Sabarak moki iya insyaallah. Sadiaki dia na mungkin salah ayat na Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru. Surah Al-Baqarah ayat 76. Majapus hitungan na yung ratawe ko makboko. Aja na pala ko diya sinamelo ya sa kapire makadani. De nalolongang apatiroang. Makboko ipoli ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Layalingi paringeral lay caramay wi lay dakway wi lay nasihati wi. Pada mui la yu'minun denul lay matappa Aga sabana khatamallahu ala qulubihim. Iya Pak perlu hati-hati. Magi lo bacang ni iya ya iwe supaya timbal balik ki. Maka da iro pale iya na Pak dakar nga puak kutappa napa belai ka ro pole kori akapire kange. Akibatna tay ko kapire imaga isidi khatamallahu ala qulubihim. Napa temmet ni pung Allah Ta'ala atinna. Natutu ipung iya bahaya lah dapat jamaah salat maghrib yang sama hadir iya. Iya sengituo kasiasi. Iya sengituo sederhana umum mo. Lay jalani mo tu atutuange. Tapi iya ko atitta na natutu pung Allah Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Natutu toni pung Allah Ta'ala do cilita. Wa ala absarihim. Natutu toni matata. Dena nakada pung Allah Ta'ala. Makada ba mencapan ni kurayahe. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat berat, sangat pedih. Maksudnya mereka itu adalah penghuni neraka. Cidi piaya na tumak buku atina. Barik masak ki. Maka de di cinna muaruya tanya to syukur ka ro kasi iya na upusogi Malalalamoy kasi pala ajeku lori masigit na pong Allah SWT. Dan ini adalah bukti keimanan. Innal ladzina kafaru. Surah Al-Baqarah ayat 161. Nigi tau tuo rilalanna akbo korang lori pong Allah Ta'ala. Dene bimbing atinna lolong patunjuk pole ri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tuwahun kuffarun. Dan dia mati dalam keadaan kekafirannya. Ampe itu cara meta limelomi pak dede. Ia ko tiap ya soy baja pi. Sanga ia di ustate malampe apa rimangi. Ia ko tia soy baja pi, sanga di pi, ula pema pi, tau pema pi. Ia ko tia pimbo na anak na pa itajang. Ko tia si anak na apona pa. Ko tia mo pi apona, mati ni pa ustas. Nasabak magi, ia ro patunju angka tau maco pinapatakapo patunju Angka tahu na tuju pi musibah na patakapo patunju Angka tahu na tuju pi dale biasa sadar. Jadi di ustaz itu dia gagak kebencian. Maka dami ki benci-benci dia gak guna telo macarama ki benci-benci ki. Tapi iko aya maka data terima ya. Ya ustaz na baca itu aya Pak kutanya tu si aya na carma Pak ustaz. Ale na jolok lai kalang ko serimun dia piranaka. Bahaya tu itu ustaz itu. Dia na gampang-gampang itu sang Pak ustaz. Pak angkat aya na. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Amanu amulangan na ya. Sinin na tong matapot na pong Allah Ta'ala. Ajak mo macapawi demis sepigawi. Dapina penafsiran na raya ya si kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Na cecalat da pong Allah Ta'ala. Na gali pong Allah Ta'ala. Tau macecara macarama demis sepigawi. Usiya na natuju. Engkau tu ayat ustaz Tanya tu di batal mi patujui ayat. Dia je tu natung ka koi patujui ki ayat mito romi. Dia ni benci ki cocok ga pala benci tahu dia nawat ditu. Tapi koi pau ya ro ayat ini di natuju. Tak lagi. Betul ada.
Melo kipa may nga yor berdasarkan ayat tanya ada itu Pak Ustaz. Ia naruh asang adzikra. Fadzakir alengi peringerang ayat na baroba keadaan na. Barakallah jamaah salat maghrib yang sama hadir. Iya je tu cara mai magampam ni. Makoy iya tu cara mai zaman nama kerejing. Pigau kena. Niya itu ya kodeti pigau ide tu na marigaga kateng kali ngami. Di napa ada ya isi saka. Paya macar mangi. Asidak ko. Pak Ustaz, dia asidak ka. Maaf ya. Pak Nana rakang itu maaf ki Pak Ustaz. Ya. Dia ni diisinggung ko tuh. Ya. Dampak-dampangi. Tu macar ama mi. Ya. Iya tu ya sangesu ya rona makade. Waman apa ringarangin mo pa? Upalisu ni rona aya pangkaya melo bacang isi polo makade. Innalladzina kafaru. Nigi tau tuo kafir dena lolongang apa tirong atinna. Dene bimbing ko pung Allah Ta'ala. Dene rahmati atinna pula di pung Allah Ta'ala. Yudakhilu man yasha'u fi rahmatihi. Naputami pung Allah Ta'ala lauri rahmatna tau napiloe. Pedang itu biasa ko macarama kiyo maka sininna nikmae tatala nanya menyemangimana tahu secara umum. Mata nasoe bosie ko bosi wie na bosi mana mo galun na tawe na bosi mana bolana kampon na manre mana mo tawe minuman mato tawe matinro mana mo te mak bola mato mak bija mato sogi piaga tawe na idi tapi ang kasi di nikmat dia na bagi rate pengula taala aga ro jamaah salat maghrib jam sama hadir nikmat iman iya mitu na masumanga kitu na sabang katapot ta iya mina baraka dalet tangkay na malingi pengula taala sabang katapot ta. Ya dampang dosa tak na sabang ketepot tak. Ya kai derajat tak na sabak tepot. Itarimanya ramal soleh tak na sabak tepot tak. Meloki ipatamu surugan na sabak tepot tak. Maka sulit tuang ke na tepot ampe de kata mulai balu itu. Cobang kay balu isang tepot. De kana sesa tau sogi De cina mo anu deto ni balu isang tepot. Napa lay tampu apo na naliam me mani tepot. Tapi iya tepot apunan na pung Allah Subhanahu wa taala. Yan na rampai ayat makde. Nigi tau tuo. Wa ma tuahun kufarun. Mati dalam keadaan kekafirannya. Ulaika alaihi laknatullah. Iya na tu tau lay lakna ikupung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sengi lakna galin na galie. Caca na pacacay. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pesa-pesa ni aleta. Maka dawe iya pe menyemetogang ngaro. Napurenu ka arupwakku. Kenro kije melo madaka o kulino sibakko surimun di kudeno kupung Allah Ta'ala. Iya mo tu tampai tali yulang maka de iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Salat sunnah, salat fardu menjadi wajib dibaca itu surah Al-Fatihah. Wal malaikatu. Iya lisu kita parisai. Surah Al-Baqarah ayat 160 nasiddi. Sipakat aja ngi. Ya. Supaya masa kikma tu koli suki titai pa itu makukoy ya Al-Qur'an angka secara literal angka terjemahannya satu per kata angka satu per huruf angka terjemahannya secara umum alamatnya sudah jelas tajwidnya sudah bagus ada merah ada kuning ada hijau ada biru supaya ternyata roagamata maju peradabanna Al-Qur'an luar biasa jamaah salat maghrib kita bisa bayangkan Pak itu kalau dihafal Al-Qur'an setebal begini 6.666 ayat, 114 surat. Bisa dihafal. Tidak ada kitab yang bisa dihafal kecuali dengan Al-Quran. Pertanda bahwa betul-betul Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang relevansi dengan memorinya orang. Tidak ada bertentangan dalam keadaan kehidupan manusia itu sendiri. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Sekalipun sesama mereka di antara kafir, juga saling melaknat. La yuhaffafu alaihim. Tidak diringankan siksanya. Walahum adzabun azim. Dan mereka tidak diringankan siksa. Tidak ditunda. Ganda niya rodalina untuk teman-teman. Muni mo paano ta pa usmang tabi? Oh ya. Lelan na teman-teman. Tangkalingi batin na pong latala marupang. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati
Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Surah Al-Buruj. Nigi tau pandang inting itu matapek na pung Allah Ta'ala. Jali pak kita majai. Mudung ang ito matapek Hati-hati ki. Summa pole riwawan na makun raye si babu roneme. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Nigi tau pandang inting itu matapek Sandala Jepang mi kasi napaki lo mabiri jama. Maga pa iko sandala solide paki lo sigi. Summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat, laki-laki atau dia perempuan yang menghina-hina orang beriman, pun Allah Ta'ala pauye. Pun rolak dak nalai bakeri itu teman-teman. Al-Quran kan sifat-sifatnya orang beriman, di Al-Quran kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataknya orang yang merendah-rendahkan orang beriman, ya rekod de namate, de na toba namate, walam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul khariq. Iputamay ranaka pacalan na pung Allah Ta'ala makai serro. Napero na pandang inteng, napero na jali-jali pakita. Biasa tung kata hidup palalo-lalo, maka bikabian na ngayon kasironasa. Kasirilosi masigi Yang pakiro to matapa tahu lebih na pung Allah Ta'ala itu to matapa berdasarkan ayat, berdasarkan Al-Quran. Dapi na roya itang kalingay. Innal ladzina amanu wa amilus sholati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Na bakeri ki pung Allah Ta'ala po. Nigi to pandangin teng ito matapa jali pak kita. Na po si ki pung Allah Ta'ala dapi na roya mak. Innal ladzina amanu Nigi to ipadakar tepo okwatinna wa amilus solihati nakamala soleh lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Milo itang kalingero kanjan na deka palawangan ni roya ipa degagam. Yaitu takwa si bawa angka puasa perintah puasa. Ya to matapa isuroy ma puasa na patakwa. Puye to matapa makamala soleh lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Milo ilay patama ko suruga pamasena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala iya suruga masolo o kuyawana salo. Siaga di surah Muhammad. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai cani. Telu apa salo okro. Salo wea biasa dia nama luca, salo susu, salo cani, si bawa, salo arak. Inungi cani. Pemelo ki kormatuk suruga aja tinungi no kita curu. Ki lupa bawan ni no okro. Imun rito pasti kumalita irawat akaletang kamoro we imun risi lupa si dia. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal fawzul kabir. Enggak tahu makna dzalikal fawzul azim. Mereka itu mendapatkan kemenangan yang besar. Tidak ada melebihi dengan seketika orang dimasukkan dalam. Dan ayat ini malaikat juga mendoakan. Jangankan sesama manusia. Malaikat telah mengabadikan dalam Al-Quran bahwa orang beriman itu didoakan oleh Allah. Para malaikat mendoakan kita. Sampai itu teman-teman tali masana apa pinadina. Begitu indahnya Al-Quran. Begitu cintanya Allah dengan orang beriman. Ankan tidak boleh dibantah. Tidak ada boleh yang bisa menghapus. Agarkan orang beriman itu bergembira di dalam kehidupan dunia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, hanyalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak merasa takut dalam hidup ini dan juga dia tidak. Itu sudah jaminan watak. Dek nama tahu tuo, sela-sela tuo, nasarahkan urusan lori pun Allah Ta'ala. Angka tu tahu cedek-cedek masalah si cedek-cedek peko ni maga ni peko ni maga musa di koi pak bene no ai depa mi tahu kak ko de ule pandrei magi na dua mi anak tahu kak ko de ule pandrei tawakal ko manue iya manue asera ciceng 10 kan na ciceng no anak na bapak-bapak de kagak modal na papito mi bisi bawa ro karame-karame na kasi sapay dale na. Dito ka nataro, iya tuidi, may katataro. Ang kagabata 10 karong. Ang katodita.
Oko bangi, mega seta ang kato, toko tang kaburung wale tang kato, darat tang malok galut tang, tali ta sela mopi, tali katau-tau mopi tuo, yalingi dali mega, tau lalo lampu mi matu, ko sa di bulanan, asang tay panga na say, panga kapang, tali ta sela tuo, sedih, tali masela makadaja, kama mate kaje baja lo, salay mana si warang perang mi, iya mi rotau di na ta sela niga, dapina royae, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wasiat setiap hari Jumat selalu diucapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Magi roto beriman si batau takwa, lahumul busra, diberikan kegembiraan fil hayati dunia. Si susah na to matapae de no lecho susah ya sang itaw kapire na saba angki dalile makada iya to matapae si mat dio okupung Allah Subhanahu wa taala rilalanna atutuwal linona panjang ini dunia 60 tahun selalu bergembira orang beriman itu. Mungkin hartanya tidak terlalu banyak, mungkin kehidupannya pas-pas, tapi ada kegembiraan khusus diberikan oleh Allah dengan janjinya lewat Al-Qur'an. Gendak mato na seding atutuwana, tapi lancar mato bereja makna, lancar mato sifat syukuru na lori pung Allah Subhanahu wa taala. Na angka tau tu kulino liwa repana, sempajan na dena pigawi. Dena angka tau dena kan na laipaki wan wo. Biasa karuntu okoroma dompeng wani. Kak we. Maaga mani na si tanganan niya sira si pasoro-soro mo pikul ngelunya makuro repana, engkau dito matapai parkir ko masigi santai-santai, tenang-tenang, menikmati kehidupan. Pagi, sore, siang, malam, masya Allah luar biasa. Lahumul fil hayati dunia, fil akhirah, dan kiraan di dunia. Allah mengunci ayatnya itu, dia katakan, la tabdila li kalimatillah. Bahan kalimat ayat Allah ini, mulai sejak diturunkannya sampai hari ini, tetap berlaku kepada orang-orang yang beriman. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Sukses hidupnya di dunia orang beriman dan juga nanti di akhirat disiapkan baginya surga. An-Nisa ayat 124. Falyamal amalan salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min. Tangkalingai. Fahuwa mu'min. Faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakira. Kata makada wala yudlamuna syai'a wala yudlamuna syai'a wala yudlamuna nakira. Ni gini kita pigau deceng maka malak soleh boleh riwawan na burone si bawa wana makun raye angka tepat nah ia tepat mancaji barometer standar tu pak jamaah salat maghrib yang sama hari ya naron nak laipoi bunga nama kada tepat imi tu mau lebih tepat imi tu makanja tepat nak berakat dalih nasaba okiro tepat bermuara seluruh kebaikan yang kita lakukan barulah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya wala yudlamuna nakira wala yudlamuna syai'a, tidak dianiaya sedikit pun. Kecil apapun kita lakukan dalam kebaikan Allah akan menilai dan Allah akan menyiapkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nigi tau matepa, pegau deceng, apa sanaro, gau melebih makasi makanja, tatta imatu nareking Subhanahu wa taala. Justru jamaah salat maghrib yang sama hadir, salam perjuangan untuk kita semua. Ya. Aja tapat tu, tabakeri tapat tak mati topi ha. Ya. Wa'budu rabbukum hatta atanal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai nanti kita menemui hari yang kita yakini, yaitu hari kematian kita masing-masing. Ngon ini depa, cedepi. Iro yasang suju, utambah cede. Tanya toje tu idi bawa tali suju. Surah Al-Had ayat sirat ayat 10 ruah. Alam tara anna Allah yasjudu. Ya rukanjan Al-Qur'an pak lengkap ikro persoalanna. Man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Maka dakamaki idi meje kapat talunelai suruh suju.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khair la'allakum tuflihun. Sini na to matapa na Allah Ta'ala rokok ki, sujud ki, yan na to yasa masum palori Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu rabbakum waf'alu khair. Iya to mas poji pigaw de cenge na sabak ya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanya je tu di bawa sujud tangkalinya keterangan na. Alam tara anna Allah yasjudu. Dega pada tapahangi makade o kumanangi Allah Ta'ala sujud. Aga ko yasi langi was aga ya mamfis samawati wa mamfil ardi. Aga ko yasi langi aga ko yasi langi secara detail disebutkan dalam Al-Qur'an wasyamsu matahari. Itu matana soy sujud masum palori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampe itu matana soy dia na melo macigo-cigo mo bai lautang. No sabak tunru iku wa Ta'ala. Ya sengi sujud itu tunru. Bongko, ya sengi rokok sujud tunru sit diwatakale. Mapasilampu pala kaje na makeriawa, napasilampu tapa na makekanja, yan na riyasa pengabdian mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan salat. 2. Wal qamaru bulan. Bulan itu sujud to? Wan nujumu bintang-bintang yang ada kita lihat yang banyak itu. Nah poi Allah Ta'ala ya rokolangi emon ini. Maka dia napa Usman asal tamani wa ustaz tapaja ini. Mundri pasi ya insyaallah tasambu mo tumatu ulapem pigaha insyaallah kepada tutumo pa mudah-mudahan pada toki malampi sungat ta ulam melebina Allah Ta'ala engkas boleh yasang bulan Zulhijjah idi masagane papidale na Allah Ta'ala na akarobaki sebab kuata lori Allah Subhanahu wa Ta'ala takwa ni purma puasa takwa siki na sabak to makaroba ibagi-bagi papidale na Allah Ta'ala na sabak angka kasih tau pedi watun na tuwo kesempatan na tama manri coto. Ya. Tapanri dagi to de kasi na masagena malebi ni marana ampe itu karubele bagi mamata. Ya aja tanas me ka nasu jampa gamali pagami aku melo taru-taru aku melo pija-pija alena. Ya ko tanasi wadi jajambo anak na milo. Kireng na mata lo bolana si di bola manri mamanitu mamatu manri mana ni. Disitulah keindahan Islam. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak panitia pembangunan masjid, pegawai syara Masjid Raya Agung, Masjid Raya Rapang, dan juga seluruh jamaah yang hadir, begitu juga yang belum hadir, yang sholat di rumahnya, akan masuk juga masjid itu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.